I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time. Like tears in rain. Time to die. Rekao sam lajmo pronaći nešto u tim svim fotografijama koje imaš, nešto što ih donosi u jedan drugi svijet, nešto zbog daje, ajmo to sad reći nekakav koncept. I došao je sa idejom da ima jako puno fotografija koje su nastale neposredno nakon što bi ih on fotografirao, ljudi bi jednostavno otišli sa ovoga svijeta, ljudi bi umrli. I tu smo počeli onda tražiti kako bi to prenijeli u jedan fotografski medij. Zaključili smo da postoji jedan dobar niz fotografija koje su jednostavno radi neke tehničke greške koje ne sadržne u digitalnom izvještavanju, da su one mutne. Ali ova druga fotografija koja je nastala odmah nakon nje bila je oštra. Bila je potpuno oštra i na neki način je davala svu tu energiju tog trenutka gdje se Krasnodar našao, te koordinate gdje se našao sa tom osobom. A ova druga, gotovo identična, stotinku sekunda bolje slikana prije, bila je mirna. Tu se meni nekako nametno samo po sebi da u stvari se Krasnodar ne bavi dokumentiranjem, fotografiranjem, bilježenjem prošlosti. Da on u stvari tu nije dokumentarist, nego da na neki način fotografira tu jednu dezintegraciju osobe, da fotografira tu jednu dušu koja se polako počinje odvajati od samoga tijela, od samoga mesa, od samih kosti koje ima u toj osobi i polako čini nju da izlazi iz fokusa, kao da polako ta nestaje. I tu bi se nekako činilo u stvari da se Krasnodar u stvari bavi u ovom dijelu koncepta i na ovoj izložbi da pokazuje jedno izvršnuće, jedno okrenuće fotografskog medija. Ne bilježi prošlost, ne ostavlja zapis prošlosti, nego na neki način bilježi jednu specifičnu, posebnu budućnost te osobe koja dolazi. Krasnodar, želiš se ti nešto pojaviti se, reći nam nešto o Blade Runnerovi. Dobar večer, hvala svima što ste došli i veličali lijepi trenutak u mojem životu. Zapravo nemam što drugo reći, osim da je ovo omaž ljudima s kojima sam radio, a nažalost su preminuli. I nažalost ih ima čak više od 100 u mojoj 15-godišnjoj karijeri fotografu u tiskovinama. Međutim, evo, žive i dalje. Također je i omaž i našem fotografskom poslu, zato što ja sam imao sreće i radio sam u zlatne doba fotožurnalizma i žurnalizma općenito u Hrvatskoj, znači negdje od kasnih 90-ih pa sve do velike krize 2008. godine koja je polako počela nagrizati i novinarstvo kao medij. I imao sam tu sreću da sam mogao ne samo putovati po svijetu i snimati razne zanimljive ljude, nego imao sam i sreću da mogu prisustvovati svim tim intervjuima, što je danas gotovo nemoguće. Danas fotografi uglavnom
rade po 7 do 10 snimanja dnevno i samo su prisutni možda 5 do 10 minuta. I mislim da ovo ipak daje jednu veću kvalitetu i ne vjerujem da netko može snimiti dobru fotografiju, donijeti nešto od neke osobe, izvaditi to iz njega u 2-3 minute. Hvala vam još jednom što ste došli. Sad ćemo malo svirati. Molim band da dođe. Dakle, band je u sastavu Vjeto Pušten, Andrija Peršin i Mario Pavljan. Svirat ću stvar od prvog žena. Koja je nastala 1994. godine, kada je umrla Kurt Cobain i Eddie Vedder je napraviti pjesmu Idemo u čast.